Masi ki yo in ka dot to improve kle ya ka digestion yong I. No lord nei te penmiat kan thai go le ni penmiat charang wai phi. Kata to ko wi go siang suk do. La da jo champion ne nga ngai semen chamong ite. Ni ba ma da di dot phi chwa thia. It really gives you a sound sleep. Ongi. Yo thia ba pi. Hini Snieh ke Office Terekam ke Animal Husbandry and Veterinary Department Directorate of Dairy Development kalakan mau buram meka World Milk Day ne ke Snieh jang kadut ha ke jingalang bala penlong ha conference hall ke Tanat Terekam Animal Husbandry and Veterinary ha mentong Jowai. Ha ke ni ke Snieh UWK Kharbuli ADC ke West Jingdih Hills ulalong kumukongsan harangkat ke jingadan lang Dr. Pasa M Shillong Dairy Officer RDEC Jowai Dairy Plant ki officer kani katanan ki khana school bat ki we ukongsan WK Kharbuli habakran ulashim kamat jogani ka Snieh ka baong sustainability in the dairy sector along with empowering the environment, nutrition and socio-economic ki we pat ba ajingkran kan thop ya ubi dekar senior dairy officer u Dr. GL Nyang subdivisional animal husbandry and veterinary officer Amarem u isi pengro pu dairy officer bat kiwe nok wa hakapan ni ba gi dekhar wa kan thai senrang ri Masi gi dekhar wa kan thai senrang kemdut kat u chunrang lai to bam ka bai gi khon kemdut Masi le ni gi khon kan thai kemdut Masi itip ka bai gi khon yang a be ni mai u kemdut Masi la de lai to bam la jan de bai mu gi ga dut no ngam ketika nuksa, jadi man kan wamte nga kerpara buat pencuri nori juri siapa na do dang siang di kon yumpi ikai, lalu kan thai seorang ikai, yuping ye bio pembai ye bio pendor nang kian, handai bonsin iong dang lai pore kerekat, hamjan sini kerekat, dik hamjan semai Masi dik kerekat entah mana pas Chongyong kami akan sarkar Chongyong mana Chongyong dia ba perkat jengai wani kenai Masi ki yo in ka dot to improve kle ya ka digestion yong I. No lord nei te penmiat kan thai go le ni penmiat charang wai phi. Kata to ko wi go siang suk do. La da jo champion ne nga ngai semen chamong ite. Ni ba ma da di dot phi chwa thia. It really gives you a sound sleep. Ongi. Yo thia ba pi. Nei te down ni ba yo pi ke jing yo thia. Man go ko wi na ki bor ba yo ke jing im yong I. La da do thia pi tu chi met ka man siao pi. Ro chi Snieh I je bin kre ka khi kure ile ye telori. The night they down, drink milk during night time. It will really help. Yo pi ye ka bor ko wa khantam ko ye pim to ka ye ka met yong pi ndrei khamtam ye ka jibe yong pi ye ki khna skor khamtam kan tu ye pi wo to di pi ye ka dot ni bhai le it really improve ye ka memory yong na jukren kendiat syapang kan ka sustainability kapag asu meneng asu yo ahi kendiat koi ngam das muthu than ya ka kendian pena to mah ye ngai kata likat pengalaman muthu ni dokter yang meneng ala persang ni ben muthu ta ko bai ni baka sustainability menta hang ni yo I bikidan ki kena school hani ru ni yo I ba kiadan ki nongri Masi but hamtam hang ni ru ni dan ki officers na po ke dairy department buat nepok ke animal husbandry and veterinary department. Tinggi gila ban semua kan, abang yang sustainability. Kebut iyo, kebut bangi dongkam ba kini baru kebiadan bentalan. Hang ni daduk kena school. Balik oni kena school kini kena question syong lang bagi ni. Lingba kajingwan jungki hang ni hapok program. Dan saling rak khana si perlok ke jungki. Sepang kajing tongsan jo tadut, je kajing dongkam jo kajing dut. Kawai ru kalong ba kini kita nak badan lang khmat jangi menta, nyimtep hadian habut lasyai dal ahe.
Lingba kan ka jingyo awareness joki shapang kan ka World Milk Day jing ka importance jong ka jingdih dot ye lesha yo ki wan kata ka jing thrang na jongki balasha ki kwa manlong ki dairy officer lani ki veterinary officer kadi ka ban ai Masi